Ngilantana ukuthi masaseyintwana abantu mabazokubona bebangazi nama-present bona bebaza namagama kuphela. Ama-present akubekuyigama ukuthi bakafika ulahlelela thitha ukuthi bakafika ulahlelela school. Ngingagcoki straight uniform yabo. Ngigcoka ngathi casual nyana. But bokuthi mangigqokile babe like wena man unithi mara uzomosha abanye abantwana yabo. Even nase school njani namanye mangihlangana nabo thisha base primary basho ukuthi umntana musha senithi high school bengisithi masifika lapha abantu angithi mawufike late banokunimisa eceleni ukuthi ha manje akusi uniform la akusi uniform mina bengidlula bekuba indaba zokuthi mara yena yambona ukuthi nithi lo mntana lo bengidiscipline bengadelili bengaphenduli ngathi futhi into njalo bengibala like sorry yabo babe like hayi ngilina mara inkinga uzomosha abanye abantu ngisho no principal mina beyangithanda beyangibiza nje manje kumkhatho wethu nekhathi peace eyiphi ke ubekhina akabona ukuthi noma le inhlezi phambili ifishisayo sekubisa kuwe lo mbuzo la ukhathe peace nomkhatho wethu ayibana like inkinga la anye wazi ukushintsha ungaboshintshela abazali bala. Okay, yizona ngoba obvious inkinga ikale bazali bethu bona kale bantwini abadala so because ngihlezi ngitshela abantu ukuthi efana nase parliament ngithola ngingathe parliament kahle abo president angithi yibo aba approve lento le ukuthi after 18 umntana seyavumelekile ukuthi yenzini yabo approve. If you can check lezi zinto lezi ukuthi after 18 ukuthi into ezinjani kuphela you will see ukuthi most of them into ezirong. Angeke ukuthi umntana masekana 18 seyavumelekile kuphela seyavumelekile kuphela zonke lento lezi ezikhabathini ngithola size bazalini bala ekhasi na around most abazali bahlezi basetshwaleni bashiya abantwana bo 20 umntana ubona freedom mama nje nami ngithini phela ukuthi umbathi bayenzana ngendlela cala lapho umuntu yabo umntana yabo so kuze kulunge kumele kuqale kulunge ebantwini abadala yabo amalini so injalo. Hola, thank you guys for joining us once again. It's our boy Team Session that mnyama ngaphandle bemhlophe ngenhliziyo bathi sesho mnyama baraki Galaxy boy bafetha gezi yapolisha. Yeah guys, we are back again with another banging episode. Today I'm not alone guys. I'm with your favorite boy Mr. Sondela Bakbone boy. Njani na? Mnandi. Jabula mina mamnandi. Yeah, ntwana ngicela ubaka introvert mara ababhaya bayacava ngithi mokhona ibo bayivula laba bafethu so nini ningamcavi uzonta intro nyana ngithola athi ngomanqoba bafethu uzithulele intwana yase Protea South ethatha so yikho special design aphelela amagama wakho ayinto ngithi ngiyazintroduce ukuthi ngobani mara aphelela amagama akho manqoba mabasi mbukile why vele unamagama amaningi kanje amagama amaningi mfethu mina ngiwathatha as a blessing ngithola ngoba igama engiphuma walili unto timer nomagoga yabo so ende wonke nje angithola ngilandela ngomanqoba ende I feel like ngiyanqoba vele ngizithulele kwesinye isikhathi vele ngibona ngithulile nyana and ngithanda ukubukwa vele lapha ngombukile yamthola so amagama wakho ayakulandela boys so remember lantana ukuthi masaseyintwana abantu mabazokubona bebangazi nama-present bona bebaza namagama kuphela ama-present akubekuyigama ukuthi bakafika ulahlelela thitha ukuthi bakafika ulahlelela thitha ntwana so ngifuna ungithathe ungifake istars angithola ngijeni yakho leyo mthunga ngithola because novele like ufamous nyana ngalento yakho like sekuyisponsor sakho file lezi sponsor so ngicela ungifake istars ukuthi dayini uyiqale nini and yini yenze ukuthi uyiqale dayini yokuthunga ngithola sure boys mina kahle ngiyintwana ngikhule ngithanda impahla ngithola ngiyintwana nje ekhule ethanda impahla nanoma sihlangene maybe nomndeni wami khona intwana nami ngibona ngathi ishaya incazela intembonyana benginokuyishasha ngithe ukuthi amashintshisa ngithatha le yangitho ngifika ngayiya ngithola sengina something nyane enyunyana yabo ningayicabi ngayi so into enjalo then kwaya
wama grade 3 and 4 la lapho nje ngaqala bengiskinisa poison like ufuna ukungitshela ukuthi grade 3 phela grade 3 unabo ma 8 years sure bengithunga ngesandla ke like by then. So wena ucela ukuthunga like usase primary bengishaya iskini primary bekuyimnywa namachita amayacaba then walandela ke wonke abantu bashaya mara like mawungena grade 3 bathini endlini wena uzophuma uye esikolweni nebrothel ngangayithandi izinto lezi mawlini mara egcineni uze accept ithayo sho ukuthi okay vele sekuphilwa kanje sekuyistyle samanje which is when ufike high school so light inyanga ngisekudala mfethu isicathule sashayina yonke into beyi-correct high school vele sengifika sengaladala ngilapha so ngithatha ungifake istars high school uyeva konje Almond then primary it was Protea South Primary School so like uzibeka ngakhona ne kuza ipicture emcondweni wami ukuthi sho ukuthi uMancuba nokuyini intwana ehluphayo esikolweni like intwana ehlupha abothisha engamamili eyele ubutsharo like intwana enjani bengithi mangigqokile impahla zesikole ngingagqoki straight uniform yabo ngigqoka ngathi casual nyana but bokuthi mangigqokile babe like wena man unithi mara uzomosha abanye abantwana yabo even nase school njani namanye mangihlangana nabo thisha base primary basho ukuthi hey mntana musasemithi high school bekisithi masifika lapha abantu angithi mawufike late banokunimisa eceleni ukuthi ha man akusi uniform mina bengidlula bekuba indaba zokuthi mara yena yambona ukuthi nithi lo mntana lo bengidiscipline bengadeleli bengaphenduli ngiyathi shoot into enjalo bengiba like sorry yabo babe like ngilena ndlu mara inkinga uzomosha abanye abantu ngisho no principal mina beyangithanda beyangibiza nge-fashion design wase high school or primary angithi be obvious bengiba designela ama metric jacket that's why the metric jacket wena the time uyenza lokuye cut and paste okay so ngaqala khona i-trend yami i-cut and paste ngaqala khona so igama le-cut and paste ulithathaphi nani mina ngilithatha kwi-Khotani ngikhule ngifatele i-Khotani dance everything bekhona amabhruko njenyana ama-popentile yabona la ama-track pants lawa a-cut paste yabo into so they used to call it cut and paste yangithola then ngacabanga from there ukuthi okay mara vele into engiyenzayo ngiyakhatha ngiyahlanganisa so I can call it cut and paste wow so and yakusebenzela yangisebenzela so that's why wena like angaze ngakubona ushaya ijini nje la ungapista la kwamela ukhatha to paste culture into yakhona so imast ichild yakho to explain ngakhona ukuthi ngokuyimpahla nje like udlalile ibhola or hayi bheka namanje lisasuka ibhola kugijima ngenze almost sports eyiningi high jump long jump ungathungi kuphela like nozenze mina ngumuntu multi talented ngithola like ngithanda ukuhluleka ngithola nakhona nje ngithi ngihluleka ngizamile ngihluleki ngithanda ukuhluleka yinkinga yami uMancuba ngithanda ukunqoma ngakho ngithi amagama amangilandela so okay uthi uyadlala ibhola none mara hayi ethimini udlala estrategy kasi nje mangithole ichance ngiphumuza ingqondo so hayi ungayodlalela lama team lawa sema groundini team eqinile mina inkinga yami like ekhuleni kwami bengithuka mangingena egroundini yabo but manje angisanakho lokho kuthuka lokho mara inkinga angisanaso nesikhathi sokuthi ngiye-training ngiyojima ngenze yini yabo into isikhathi isipani mina ngisipani. So when did you decide ukuthi mina ngizoziphilisa ngokuthunga? From so when did you decide ukuthi no, like mina after matric I'm not going to university, I will pursue my kuba ithunga ngenza impahla. It was grade 12. It whereby ngicabanga khona ukuthi okay feel I know I'm not good at school yabo. So I have to come up with something new. Ngizo vele khuleni kwami lokho ngicabanga ukuthi ayazini ukuskinisa ngeke ungenzele imali yabo. Ukuskinisa ngeke ungenzele imali. It whereby ngicabanga khona ukuthi okay yazini how about try ukwenza impahla yabo ngizenze from scratch. Then it was a 350 Ramaphosa. Manje abangikhathile
Obviously ngithole 350 350 mayingena tshela amajita bafethu ngicabanga ukuyenza kanje nakanje Yeah. yabo Yeah. amajita athi hayi nakanjani si-on ntwana angithola Yeah. umngane wami bani ukopani athi hayi naye yami 350 ntwana mina ngiyakuthemba yabo Yeah, sure. ngiyazi ushaya zona athi hayi order lami lokuqala okay file amabhuku wami kuwathengisa ngiqale ku-350 kuwathengisa okay cool Ufuna ukhava score. hayi next ngibona ngathi i-price engingakwazi ukucala ngayo then ngizokhuphuka kahle kahle Yeah, sure. then ngayichoose fika la sifuna indawo ze-fabric sizithola then ngacabanga ukuthi okay khona out yedzadza ngithola ethungane nayo Colin ngithola i-out engiphikisana nayo ethungane Katowethu, okay. Abantu abazokuthi angiyakuyo uColin yamtshela imfethu ngikhala ngefabric ngifuna ukuqala ukuthunga no athi hayi mfethu ngizokukhapha yini ngathi mfethu ayikho ifabric onayo mfethu ngithengisele ifabric wena onayo yakoloza athi amarazi ngithika yona le yabo Yeah. ngaqala la ngibela phezulu laphuma inqaba straight Yeah. so ukuthi nje ngithola akubanga perfect ngalendlela leyo ngifuna So, yeah, good question engibuze uColin. Like yesterday I was shooting uColin episode. Sure. So like ngimuzeyile ukuthi like na umishinile vele ukuthi nokuspansana ngithola. Mangambuza ukuthi manje kumkhatho wethu necut and paste. Eyiphi ke ubehlula akabona ukuthi no man le inhlezi phambili ipeshisayo. Sekubisa kuwe nombuzo like ku-cut and paste nomkhatho wethu. Ntwana zishisa zethu Hayi like mina nginokuyitshela ukuthi nginokuyinqoma intshela shayile naye inokunqoma intshela uthanda namaye bheka mkhulu shayile la so ngokuya ngami istyle sami naye asifani and into engichaza ngayo uconcentrate lanini yakhe nami ngiconcentrate lanini yami mina ngike ngazama ukushaya istyle esifana lezabo Colin khathi ngisaqala ukuthunga ngithiwa zingihlulile ngithiwa because of bengithi ngishaya into enjalo kuphuma enyini yabo otherwise untanga ngiyashisa nami ngiyashisa ngithola ngiyashisa yeah barupendile ezinjalo ngitshela yeah ngiyakuzwa ntwana so phandle komkhatho and paste amapha ama brand yana unokushaya collab nawo ke like amajito unokuspansana nawo bengispansana neSonka Nation ngaspansana nani ne-Exotic iSonka Nation nispansana kanjani ukuthi wena uyagcoka impahla zabo nabo bagcoke zakho bengithungela ngisaqala ukuthunga muyithungela like yeah ngikhathi yona iba pasted izinto yeah ne-Exotic kunjalo yeah hayi Exotic inja yami la hayi inja kona no so ukuthi yangithola obvious ishanga amawora pa nami ngishanga amawora pa so obvious mina ngumuntu wesikhathi so ikhaba talk delay ukalo Exotic na uyathunga naye manufacturer then ya print so ufila kanjani wena umthungele into and then enafaka istika se-Exotic and then ishise lento leya awumina lento leya ukuthi no wamina ngafaka istika sami next mina mfethu like njengoba kutshela nestyle lesi esakhe sihlukile kunalesi engisenzayo ngithola ibanhle into yakhe ngithola but ezinye izinto akumelanga uforce ngithola akumelanga uforce obvious yazi mina ngumuntu onjani mina ngikhule ngingathande like ithi ngathini yabo mangigqokile like iskip singabi nebrand ebhalwe ngobuhoti into enjalo ngithanda into encane yabo into enjalo but mangiz emajitini ngithola ewazo mahle mfethu like mahle ama-brand wabo nanoma ababhale enye into engaka engiyazigcoka nayazi nokuyisupport ngokubona vele but mina mangiyenzele mina angifili mani ngalendlela leyo ngithola angifili ngalendlela leyo so lapho ngithi sipanisa abantu angezifani ngithola ngazama ukuyenza into eyenziwa umuntu kanje uhluleke into enjalo sure ntwana obvious yazi kunentwana ezisibhekelelo and kunentwana vele ezifisa ukufana nawe nazo uthanda ukuthunga siyazibuza ukuthi uthi ucela ukuthunga asashat grade 3 ngesandla and then umshini ntwana when did you get your first machine mina inkinga yami lethi beka2 yabo like kahle uyithathe kuma oledi kahle mfana ungasho kanjalo mara obvious yazi yangithola netime abokumuntu vele obamba yeah so usho ukuthi ama jeans wabo boyi2
So wena ubini like lokuthi umshini ukhona. Oh nice one. Mara khona imishini eyinspire wona so. Khona. Okay mara like starter bakufundisile nomshini ukuthi usebenziswa kanjani. Ngizifundisile. Mina bengingakwazi ukuseta. Yangithola. Bengisethelwa uthobeka mama mara mama beyangathani ngoba beyangathani ukuthi ngisitile samabro. Oh I understand. Until I understand ukuthi mara lento le iyamphilisa umntanami ngithola because bese ngizikherisa yabo into enjalo. Ngizithengele into zokugeza like bengasamhluphi. Ucele nini vele ukusithengela into zokugeza uzikherise ngwenza grade 8. Hayi sulela kuwena makungena grade 8 nisungasabahluphi ngemalokhera. Bengibahlupha lapho nalapha angithi uyazi ibhizinisini bekunokuba ngithola into enjalo. Bengibahlupha lapho nalapha but nje boma grade 9 ngila bengasabahluphi khona. Grade 9 ukuya phezulu. So which is wena like awukazi kahle waswela like waswela imali waba ne-stress ukuthi yo fucking broke. Mfethu nokuba broke mfethu angithi zikhona izinto emhlabeni esizenzayo ezidingiwe so zayithatha obvious so udinge something futhi awunayo imali so ispanisile so ngiyaswela nami enokuswela nginokuswela ngiyakutshela nanoma ngithiwa ngiyayisave imali still ngithi anginayo isave ngiyaswela still ntwana so like le episode sivele sayiqala sagagamela sangena endabeni ukhohle ukubuza like ngeringers like iringers yakho like kungaba anything eyenzakalayo ikasa ngithola into etrabulayo like into nje ubona ukuthi ekujabulisayo or engakujabulisi like into ngathi ungayichange waba naleyo chance okuyichange ikasa ayimfana like inkinga la anye wazi ukushintsha ungaboshintshe abazali bala. Okay uza ngoba obvious inkinga iqale bazali to be honest iqale ebantwini abadala ngisho because ngihlezi ngitshela abantu ukuthi efana nani nase parliament ngisho ngingathi eparliament kahle hlabo president angithi yibo aba approve lento leyo ukuthi after 18 umntana seyavumelekile ukuthi yabo yayenzini yabo aphuze. If you can check lezi zinto lezi ukuthi after 18 ukuthi into ezinjani kuphela you will see ukuthi most of them into ezirong. Anye ukuthi umntana masekana 18 seyavumelekile ukubheka seyavumelekile ukuphuza zonke lento lento ezikhabathize ngithiwa size bazalini bala ekasi na around most abazali bahlezi basetshwaleni bashiya abantwana bonke endlini umntana ubona ifreedom mama yekho nami ngithi ngiphume vele abochumu bathi bayenza kanje nakanye qala lapho ukumosheka komntana yabo so kuze kulunge kumele kuqale kulunge ebantwini abadala yabo amalila so injalo hayi ringasakho so injalo so abo mama I can help mina ngingakwazi ukunceda laba nalaba abazoncedeka yabo ungabanceda kanjani baselimali create ama-job opportunities njengoba ngine-skill ake kunami anye ngisebenze ngiyo mara obvious angithi still bazothunga imini and then ebusuku still plus lapho bayoba west ngoba bazoba nemali no akusiwo wonke umuntu nanoma ungaba emaparantini abhedayo bakhona abantu abakwazi ukuzikhuluma bona babe abantu aba-straight khona abaphume emaparantini right but bakhetha indlela yale because of laba vele sebakhona laba bakwazi ukuthi babashayashaya yabo into enjalo so ngakwazi ukuyihandlela inkinga uvula i-skill center intwana azichazwa into encane ngithola indawo nje la kudlala khona sihlangene zonke ziba happy as long bahlangene into abayifunayo nje ukuthi bahlangene ngani as long bahlangene bona bakwazi ukuthi okay file khona abathungayo khona abashaya itina aba-akhayo ngithola create nje i-skill center indawo la bazoveza khona ama-talent wabo. Niswana. That's it. uNkulunkulu akakubusise ngemali mngani wami ke uzoyenza something yakhe. Mina vele na kanjani. So like mara uyasibona ke uphuma ikasi like ungasa nyevosho. So phela ntana kunokuthi uphume ikasi ngeke usacabanga. Waphuma kanjani? Like angithi kulamos. Ngicabanga kanjani ngithi kula. Futhi kumele ngilahle mama. Kumele ngizombona. Mara uzofeel ngathi lela ukala anye ngakhela umama mesentini yangithola ngazi ukuthi okay ujwayele impilo yala into enjalo uzobhadala ubani amanzi asesentini
Wangithi umakele. Ya, ingcono khona ngizama ukuthi ukhifile ngenze sure ukuthi la khona la ku right. Yangithola. Yonke into akasuguli. Sekajwayele impilo yala already. Okay. Lekuzomela request yakayijwayelanga ifoni ukuzomela yenzini yabo uye mall so la simple. Impilo esekayijwayele but obvious mina kumele ngiyenze ukuthi ibe more easy. That's it. I understand Nandwana. So yeah, njalo. So ana advice ungayigaya intwana ezincane lezi ezekela amaphupho wazo zobhema amapipe sifuza utshwala. Mina ngithi ya ngiyazibukela ebantwini aba right, abantwini abaphumelele. Angithola ngicela ama advice. Mara ngithi labo abantu abaphumelele nabo like baphuza nazo le ntwana in most cases. That's why ngithi abantu abadala abasile yibo aba wrong. That's okay. Yeah. Because like phela kunamanye ama-hotman ekasa watswafu ka intwana nyana intwana grade 8 grade 7 bawubhayi flavor la bhayi bhodlela abuye sothina ngithola. So like wena uthini ke ngazo lezo ntwana i-advice. Mina ngithi mayiqina ingqondo intwana encane. Izitshela ukuthi into kanjani ngiyenza. Angeke ngiyenze. Yeah, mawungazitshela ukuthi into kanjani ngeke uyenze. Hayi ukuthi uzikhohlise. Khona ukuthi uyazikhohlisa uyakhuluma kuphela ukuthi angeke ngenze into kanjani. Khona ukuthi uyazitshela. Buza so uthini ke kule ntwana efuna ukuthunga ngithola mara endlini akunamshini. Ngithola umolidi akathungi angacavi next into zomthunga and then isihlanye ngokuthunga. Mafuna ukuthunga serious mfethu usizo ngalithola. La kuyalithola usizo mfethu. La kungaya njengoba ngisho ukuthi khona bekathunga into enjalo. Hayi usabe nganamshini bengingazama ngimshasha ukuthi mfethu ngishaye into kanye ngicela ngifundise. So yeah. Akusiwo wonke umuntu ongakunceda but ungamthola umuntu ongakunceda. Mara ngithi uyazini njani? Okay mina uthi ukuthi ngicala kuwe na beside akho business ngama order ngicala kuwe and then unganya ni attitude nyana ngithola. Ngivele ngiumoya ngithola umoya ushutha ukhuri. Ebusinessini sazobathola abantu abanjalo. Mase lento le ufuna ukuyiqala still lento le sisazohlangabezana nazo. Even though so into zakho. Yeah. Khona abantu abakucuphile for ukuzokusupport. Usuyakucuphile nje ufuna like ukuthi expose ukuthi umuntu okanje yabo into enjalo. So kumele ube ready for anything ku business. Yangithola. Yeah, sure. So yeah, obvious uyazi ukuthi okay umuntu ngithunga ngiwani. Yangithola. Ngama order amaningi. Yeah. Ngakutshela ukuthi okay firi order lakho mina ngazabo ma 2 weeks. Yabo. Then uthathe boma 3 or 1 month. Obvious amaningi ama order ngikutshela ukuthi ngumuntu ongisipana ngiwani. Wena sofuna ukungexpose uthi okay hayi ngiodile lapha yini nithatha isikhathi esinga like ngikuchazelile uthi okay ngomuntu osipana nayiwani. Yangithola. It can happen ukuthi order lakho delay. Yeah, sure. So yeah, uzazohlangabezana nabantu vele ababhedayo so like so already wena zama ukuthi wenze something like ukuthi uzokwazi ukuthola ama cent okuthela umshini at least. Okay. So i relationship yakho because no ngikubona i cut and paste plus i dream killer. Dream killer. Alento lezazi nje. Intana zama nemara zingifile lezi. Zingiprinta zingangitshela. Ngiyakutshela. Ngiyazi ukuthi i cut and paste ne dream killer impiwa. Kusinto one mara intana zama ngina stress ngitho. Lezi hayi. So wena awuphi fitting ex wena la ku dream killer. Zingitshela kathi tantana yazi mine cut and paste yahamba yabo. Ibe like okay intana zami ziyaphanda izingizigi. Ayikumnandi nomngadi kaMancuba ke. Marobi asiveli print amayeka ngoba iprint solid no anye ngibe nje but leti nazo zacaba. With the day mele licaba ukuthi hayi print amu into straight because mina most angwafaka amapopayi ku print yami yabo ngifaki I'm not saying ukuthi amapopayi mabo yini njengoba nje ukuthi asifani style yeah but ngakusupporta ngithenge lo popayi lingifanele but mangizenzela mina angilifeel even nabantu masengiqokile baba like hayi mfana le yayingeke it's too much mara fana neskipa likhona esinye iskipa ngiskipile sekhathini phis khona abasithandane but abangaziyo straight bathanda mfana lesa sister sa bese igcola umuntu la agcola umuntu cele iphinde ekhathini phis. Okay inamakhalanyana khalanya but hayi lesa sister sakho mfana because bayazi okay most of the time ngishaya into encane clip nyana yabo into njalo. So yeah. Hayi, dream killer alekele ngezitara bukanje. Hayi. Omele bacela permission. Mara batsha izinto so. Akunakiyazi. Mara mela batsha izinto so.
hayi intwana zami mfethu hayi ngiyakuzwa mntwana. So like advice ke ozoyigawa wonke umuntu ke like lo phile protestant okhala ngenkunzi first vale episode ukhala ngenkunzi ukuthi babathathela amafoni. Hayi inkunzi nami ngiyakhala sikhala sibani yakho ongakhali iyezosiqosha la iprotestant. Baka advice ukuthi benze kanjani ke bangayenza kanjani ukuthi ba prevent lento lokuthi ingasenzakali like basivikele or kungabi yibo abantu ababanje inkunzi babe safe bazithola ukuthi le yahlula abantu ababhayi inkunzi sebanjwa nasesentini siwanye kushashanga ukuthi ungayenza kanjani ukuthi mina into engizokutshela ukuthi mawubanjwe nje inkunzi wena kumele uhlale wazi uqolisa umoya wakho ukuthi sekuyinto esiphila nayo mfethu. Siyana umuntu ne-HIV uphila ngamapilisi sekayazi ukuthi okay into enjalo ngithola kumele mangaba kumele uthathe treatment. Yeah coach. Kumele ngoba treatment. Yeah so mina ke i-advice yami ukuthi nihlale endlini guys mayithi 6 o'clock engasaphumi nizivalele endlini. Manje mawusebenza uchayisa ngo-8 yeah ithi bakuhlangana la uyehla khona ngeteksi ufika ngithola ungahambi u1 ebusuku ngoba asekurafu ngithola. Yeah injalo ithi plus winter awuhlali u1 mina kwakho. Mara mina ngeke bangibambe inkunzi abangimele kancane ngangijayeli kabi. Mina angangijayeli kabi ngeke bangibambe inkunzi. Yeah mara ngiyasho ningasavali ngama-1 ngithola uba ubuya late kumele asho ukuthi if une-boyfriend itshayela uhlangabeze abantu ezinjalo njalo ngithola. Ngiyabonga. Yeah so guys siyabonga mara vele ukhambe ebusuku akusinto right. Yeah so sevala episode manje sazobuya ikhadi ngiphisi wacina yibi nama-subscribers ayingaki ntwana. Angisakhumbuli nokukhumbula ntwana. I think mesiva kuma-40 subscribers. Nosabangaki? Uma-300. Siphushile. Akufani ntwana abatshele ba-subscribe laba bangoku-subscribe. Yeah guys don't forget to subscribe. Kambe ngithini seshu? Ringas podcast. Yeah guys sicela ni-subscribe lana. Ngishanto kube bana semkonto eziphandela eziphushelayo ingaterrorize abantu bathatha izinto zabo. Yeah guys sithanda kuba isiphithiphithi la sikhona so sisoyibona bafethu sadropa every Sunday guys every Sunday. Observe danko yizo ntantsi inqeteleli khulu yami cool. Yeah